no se wo do afiri yamu ade ana wo ya no wo do afiri yamu ya ka se mo wate anti wo to be the time to Pablo so wate na chiao kapara wo the time to Pablo so ana mane ba no dia wane ba no dia ya ya ne wa bi ase ma no lusu da e be grasu si Sammy Gyamfi ni adon pa so ade a wo ya no se wo do afiri yamu ade ana wo ya no wo do afiri yamu ya ka se mo wate anti wo to be the time to Pablo so wate na chiao kapara wo the time to Pablo so ana mane ba no dia wane ba no dia ya ne wa bi ase ma no lusu da e be grasu si yeah, what dinner near dinner, no. They say only na lead do youth front. By down in Ayedma. And Mote Pablo so sensum. Or no sweat yesim. Nani why Sammy Gyamfi. Me also train obi also a penny when this moi. Obet me a friend I can't say or ye be any junior. Also train you Bema when this your communications director national. Will youth commander and the watch manson. Me my dear, me MPP bo pa mama sim me de. Me ti hey, me menda binya ya, nyesa ya Ghana. Na yesa be fa ye nyina ye wa ha. Ah. Omo pa mu fan sim no mu nku omo me mfa me ho. After all, me MPP ni. But then the point is assume you are NDC mu a na ye nyina yetimi tina na 2024 yetimi akone ne wo mo apreso ne yetimi obeka brofum ya transfer o ye kasa ya tro ye do ahyensu ye be hwe ankasa enti o mu wa asumdwe e be boaye enti na make bi yama na me nia Sammy Gyamfi de I can imagine say the next 4 years e be ya asama ma no but obeka na asama obviously unti efutu ankasa decision we ka won take ye koye elections odwinsa na yen national executives no omuni on conform wo machi ba hu so obi eyi nanim say me support obi me national executive member me yi manim edi na bro yenye sa you might not agree with him enye by force say on ne ya adwen ba ye ni nipa bro sa na wani ewi me ti say hanabisu so sa na ye no na akosi ne asi it say wo be ye den na wo de wo position ya assured on a post wo de wetim omo ba na oyafo ye bonsusu na memenda anto amfa ba bia wo pe a so na me kran no me amfa what you say din ketia matene ba ho me papa say do ketia meaning say me papa jamba afo eja na down for no because me hu wo wanchi na me kan bono kokos asem enti na wonim say election mo anwini wonim say coalition mo ye 25 constituencies na mo system ne crash here and na mo frɛ enkrofo ma ye to aba ne da ben 7 8 enkrofo ma tena bas eba ye betena electoral commission ma ye di so hye egu omo so ehye tai ye di so hye egu omo ho na mo former maslog boss era na ye hwehwe na wadwane no ye birthday party ntina wuni na papa panyimu te sewo wo hwe awurade anim hwe ye nyina anim se Ghana fo sebe manimu anope ye nkwase afo nti ko waste yen time e wo court e court na judges fo nanim e ko fa calculator mokai e punch numbers wonim se woni numbers no papa panyimu te sewo ene woni chairman e be ko competition nti na wonye nipa boni ni a me case nanim oye nipa boni ni eye ya fa obi so bi betrayer ya kan say wotwi nipa be kan betrayer be kan say Judas Iscariot suban no so yi na ma wayi nye wonye obi a woyi nipa man ka mo nyina general secretary ni chairman de ne mo kan say presidential candidate what na say abopo and then ube yipo na ma enya nsembe pio because niam amaye ne de mo starting kicking chairman so simu so no so be kasa enti na wonim sa de we nyina na akọ court emma jo mama be kan say supreme court judge for no yina ni mo hwe nyame anim hwe supreme court judge sa na law school kura akoya
Say we be passing ya fraud to the bar. E binu di 10 years. Me na one here me di 10 years because me jai kokoye politics. Say we be passing. Now I hear foul say circuit court judge. After through the ranks, abe Supreme Court judge no. Na ex-president Mahama bet na ho aka so munim yansa. Omo nyen enti na nipa 7 no kwotena ase no. E kan se ne omo aye no 7-0. Now here say din katia asem o Kenya. Say judges no mo ye right to. E kisa asem mo de kwanyansa nim sabe. Because wow civil way ne crash ye. Na wow hwe mo coalition center. Atubiga or say Bunduri betting internet cafe betting center. Where are the quality results? I hear radianim. I was still in time. And the anti or the say electoral commission. Try to force do you be at a walk room? Papa Penny, who per chairman? And I make me and myself, Meti Hay, me MPP, NDC 4 pound for Kurania chairman. Omo pom me force on your chairman. Omo pa omo fa owo and me meti hen come coach. And come as and myself. But a person Ghana for 80 nyina ehu nipa ni subanche so oni enti o sheda na oya na dwen say you no be waste your time na oni panyi we tifia na o so na ye opposition anyway so we general secretary eni omo ne John Dramani Mahama odi ade ne court yi wansi ho biem so no ahwa ade so ni I wansi ho biem ohwa ye nim gu asesem making won crofo ade omo court na strong room nya ho na obi kusi ya man ti ya man biscuit ba ko so ko charge ni phone no ni charger wait at the year national elections just some party now mo nya serious me nya sure say NDC for your margin so mo papa wam omo nya organized mo nya serious mo general secretary of 17 years e be gina ha kaye nyina ye nim e ka kire yen say woda dying ti say ye nkwasiafo sebe obeda dying to no nim say ne oye na nye na okotena ase ye no hwe judges mpanyimfo anim edio mu nyina atem na jomoro de ba ye de amo se judges ne ye papa judges na omo nye politics anka me ne omo anka NDC case bi ani ho be wi nita me judge mi nye bi Amadeku Medasi Amadeku, a member of the communication team, the New Patriotic Party, and Amana Martin in Canon. Awa akwa Yenua na apumboko nyamiado. Okay. Na onso oba de adom say who at here see there. Ebede nyamiase. Bia e kama. But mami ko alaji homra na me ba mi wi amemra hom. Enti Yero Adam Sabo mami ti we enti enema minu na esi wo ai Cape Coast enua ne nade ne ade di ahim ne esi din ketia tape ya bai. Medo asipi. Mamu fa ofidie so na menchia ahwefo nyina na menchia